Uyu mugabo mubona hano muri sikirini ya telefone yanyu hano, yagiye mu mazi abira cyane, amazi atogota ateye ubwoba cyane, aho yanduje izina rya sinema nyarwanda, aho bari bamufata nk'umwemfuruwensa, wa muntu ukomeye cyane ukora igitaramo kikitabirwa n'abantu benshi, aho yaje gukora igitaramo yari yiteze abafana ibihumbi n'ibihumbi, akaza kubura n'abafana amagana, aho rero yasuzuguye mugenzi we Bruce Melody, ngo yari yashyize ifoto kuri posite ye yakandagiye igisamagwe, ati niwe gisamagwe, ati yishe igisamagwe. None igisamagwe cyarangiye kimwihindukanye, ubu igisamagwe nicyo kiri kumuvovota. Uyu mugabo rero mubona hano ni The Ben, aho yarasohoye ejo bundi indirimbo bita Indabo Zanje. Uyu mugabo rero mubona nk'uko mumuzi muri sinema nyarwanda yarakunzwe cyane, ariko ubu amaze gutakaza abantu bamukurikiraga ibihumbi 200 ku rubuga rwa WhatsApp, Instagram and Facebook. Ku rubuga rwa YouTube channel ye havuyeho abantu ibihumbi 300. Urumva ko yasuzuguwe cyane, yanze gukurikirwa cyane, aho yakoresheje igitaramo na mugenzi we akaza gucirwa inyuma na mugenzi we rero Bruce Melody ari gushimirwa cyane n'umutamufanaga, ubu amaso niwe, amatwi niwe, ati Bruce Melody, aho yafataga amatara cyangwa se akabwira abantu ati mwatse amatara hano muri BK Arena ya telefone yanyu, muzunguze iburyo ibumoso, iburyo ibumoso, ibumoso iburyo, hasi hejuru, imbere inyuma. Uyu mugabo rero Bruce Melody yakoze amateka, yasuzuguye mugenzi we. Uyu mugenzi wa Bruce Melody The Ben yasuzuguye rero. The Ben muco kongere tumureme agatima nka studio za Urumuri TV 250. Abafana banje mujye kuri poste ya postinzeho, murabona ibiganiro nawe yakoze, arimo kwigarurira abafana, arimo kubahumuriza ati kitagenze neza kirongera ndaza kugishira imbere kigende neza, ati muri mwaka w'ibihumbi 2026 tugezemo, ati ndakora cyane kugira ngo abafana banje mbagezeho ibintu byiza cyane. Aho yari yarasohoye indirimbo yitwa Indabo Zanje, ikaba yari imaze kurebwa n'ibihumbi 800, imaze iminsi 5. Aho Bruce Melody yakoze indirimbo yitwa Munyakazi, yari imaze kurebwa na miliyoni 1 irenga. Jewe nyita Urumuri TV 250. Ciao subscribe.